أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetli musulman خير وخير قزز شرق بطن زرباء عالم شقيق البلخي وختم الأسام حبر أردخي صحبتك چز ويريدز إبرشدا تارشدا حكتين صحبتك اختلاط إزقونز وحمق خيز قونزو شرق بطن زربة الزاهد عالم شقيق ختم الأسام وادن أستاذ شقيق البلخي خنا حبرو سيقوز لده شقيق البلخي دي بيشلا قيدلان الله رزيكو بلا خبر قزويشي سختا ختم الأسام وا هيقون يساري تنيشيز چون وزي إرشاد دين غليك وسيقون يساري لهنا خبر قنا ختم الأسام جواب غنا قاني تسيبوديس إم يرغي أميره مادني أستاذ دي خبر قزوا شقيق البلخي دي إيقون يساري قيني وزوج چيرول زغا چيرخنا وزوج أقولتنا وختم الأسام لهنكي زاز لهن مجود أقولت چيرخنا مجود قولخ زاز چيرخنا لهن وهبرلزا عمل إيز الأقصوا أراد شقيق البلخي أستاذ دا أحقتنا تعجب كان إما لهنك إنا لله وإنا إليه راجعون الله تيشون خلقون والله تيبتو تشوق فدا ها إقوى يسارين قنيسة مجد أقولين وشيرخان وادي لهنا خبار قنا تعجب كان وختم الأسام لهنا حقيقة النيازي أستاذ زاز شيرخان وزو شكلوتوش نجاه زاها مجد أقول دالت أمالي إسكيت قلت خوش خيت هبور زاز زون بختلو إسان جدا دنيا دني آخرتنا زاز أبركاي كتير خيرار جدا وشقيق البلخي دلهزوا لهلنا أبروج أقولاريات وزكونوا وتشيرولر وختم الأسامة ويشين اختلاط باشلمشنا لهنكي زو إنسان ريس كليغنا إنسان ري كاجواز إنسان ري أمال ري كرار كاجواز خير من فيات قدوم بطال وزازا كونكي هارس إنسان ديخ دوست جزوا هارس إنسان دي دوست قزوا ويشين قلي أمر دا بروسات برو دوست وال إيزوا حتى ري قيدل دي قيدلا قلوخ أبرون دوست وال كتاح جزوا وزها وقتون دي فكرنا أون هكتين دوست وال قيدلا قلوخ نكتاح تجدا سوراني زاخ غلاز دوست جدا آخراتين قيامتي قصود دوان دولني زي كمكتس قيدا زاخ غلاز دوست والي دا هكتين دوست يراب أوطأ وپیغمبر دين عليه الصلاة والسلام حديث را الله تعالى دين غفرا ساكي دين إسلام دا زاز أكونا حقيقات هكتين دوست أوز وحد دوست يزو إنسان دي وچي دنيا دل إيزوا قلت خوزوا أمالار كرار وهاغلوزو پیغمبر دين عليه الصلاة والسلام حديث دين قيني سورون قيني كي دوستار كي يولداش ارجداده كني اور دنيا دا عملار وهارسا انسان دي البته قسان دوست كانده قسان دوست كان بطال انسان دي قسان عملار اون لازمه نگاه ادا دنيا دل چورو قلا خراون وتا ادا غلاز يولداش دا سورون قيني چورو دوست يازو چورو عملار هدا قسان بوريس كيت البته قسان دوست نجده و ادا قلوق زي عملركا قسان عملركا دوست قنا حبر غلاز دوست والقلت خوز وحبر за işlemiş iskana. Qedlak Allah zakunalın insanları çpi nefsini hevesar, nefsini hava patal vuçkatani izva, viri izva mu zahmet arqışız vaq mu habru ha nefsini hevesar atsurun patal, tuharun patal ha habru haq Allah harizo. Hasa vaqtunda abru çirxanık anda Allah Teala buyruğu iz Qur'anda qene Niz Allah Teala di velik aqozarnu sudduvan izva iqaka kiçeyaz viçin nefsi niz terbet ganata yani viçin hevesar mitugar nata hadan çıkaluzu ki cennetçede ihtimana de ayat buyurmuş Allah Teala viçin paktir Kur'an'da qene ve Khatamul Asamuluzu ki zaçiz ve Kur'an hakikat yazva Kur'an'da saşakida sa harf sa gafne vaç Hakıyla hadla quluq başlamışna za juvan nefsini terbiyet göz alaqna hamit ügeriz alaqna juvan hevesar ve pudla hadlanı ki dünyada saki devlet rih kaltugama gzaf insan rilozu ki dünyada devlet rih kaltugna habur qazalmış ve patal için çalışmışlar ona hatta çuruk alaqral haram ral çpi saki bedbaxt çıxı bedbaxt liral qayzwa ya halal ya haram كليك زواج حلال دين رياخين دوز رياخين جرو رياخين
Ancak abro ha dünyanın lezzetler kazanmış mı patal bir çalışmış veler iyiyiz bu. Hatta bu çirkanı konzu ha vaktunda Allah Teala için Kur'an'da qanirullah ki küne dünyada gılak az kaçuz va ha dünyada abur devletler abur sa küri vaktuni bur yazma. Allah Teala kez ahirette zoruna bur abur hamişallah bur yazma. İlk olarak kürik Allah'ın kandaç, Allah'ın kandaç. Peygamber aleyhissalatu vesselam devirde sa ashab zaçiz Abu Hurayra tiradan tarif çala Allah rızıkı atan oldu sa musulmanlara vakiriz ve kupunu vakt kanu azan divani kana cemaatler harda üçün savdayar iz aqazunu ve miskin disfi vaktunda ashab akunu idaz inal anal set emil ksarik pariz şbe ibadet ariz aqajni meydan dal everna ya cemaatler lahana şay miskin de Peygamber aleyhissalatu vesselam irs hadan devlet har payzu. Belki kvezin seçe kısmetçi. Bir in Allah itimar isanar bir atan miskindiz. Ve keligni inih anih yasthalan inal payz ve seçe ne vçiki. Ve ha vaktunda ya ashabullah ki kvez vçkis kana zalhuz vade devlet miskindi qenikni qazamış ve halisan kütehtijde devlet har yazı. Peygamber aleyhissalatu vesselam çöz tunvak kab ya çıkıp pişkeşe savqat yaz ibadetler Kur'an zurba hakti Allah Teala çöz tunva yadigar ibur yaz zolzade ve hakikatte ibur kütehtijde bur yazı. Hürmetli bor. Çine sazat kaçuda vaktunda inal bahayas kayıteni ama çurtijeda yargaldı işlemişi de haktisa şey Allah kayıta müküpatal ucuz ama faç urjda sazat Allah kayıta çine hem kaçuda. Ha yargalt fidak şey kaçuda khir. Çine fahum o lazım ya. Bes ikutahtice da şey inih. Ada xikti kıymetçi de. Ada kıymetçi daç. Am kıymet o çir haktin zurba şey yazı. Hakela kıymet o çir haktin zurba devlet har kutahtice da. Habur patal çine çalışmış vel avurda. Ha devlet har patal habur çine kazanmış avurda. Hamçun patal hayırlı yazı. Hakeli iyi ashab diye çala Allah rızıkı. Ham islati ihsan red qalurzuva ve çazni iyi hadisti ve qazva ve Peygamber aleyhissalatu vesselam çazguz ve mislat haktin diye yazma. Qoy Allah Teala çazni adka hayır min fiyat kudda tevfik nusret goy haktin aqul goy. Madniza fikirna ihsanar aqavaki sadla ilayiz. Sadla ilayiz. Sadla artuq jizqans. Nagasa kasti sakoleri sigata sahavadi müküde qet pud mertebedin koleri siqida. Sakasti sadal vilitigi çi lazim ne qezvaç hatta hak olahar izvu. Vilitigi sadal. İlk olah avallahanı hüccet avalanı insanları arada. Ve habruz akavahi ak olahral çeb viniza qasvahiz. Sadrolda çpin devlet ral damahuna devlet raldi çeb vine qazalaqta. Sadbru çpin ayal ral sadbru çpin xizan ral damahidolda İbrus keligna insan vinize qasvatuş. Ancak Allah Teala'nın vilik insan vini derecesi qasvada Allah Teala hem vini derecesi quzvada ancak adak takva Allah qakçakon khayla. Hakila khatamul asamulda kasti qudla şeza çirkhayde takva kanı konzu insan de. Uçuz lahata Allah Teala'nın buyurmuş için paktir Kur'an'da qene hakikatta insan vini derecesi quzvada layık ol hadan ham Allah tıkakçakon yazı takva. Peygamber aleyhissalatu vesselam huzu ki ya hamuni ragunis kiliktoğunu ya milletis kiliktoğunu ya devletis kiliktoğuna insanları arada akti tafavut tozvatuş avatuş abunu arada tafavut işe eres kiligna. Ancak abru insan bini derecede kuzvad ve layık insan izvadadka Allah tıkakçakon yazı. Ve takva Allah tıkakçakon amhine vazati ama insan derik ecez yazat yazı. Peygamber aleyhissalatu vesselam için lahavol için hadistin qene insan de bedendik aktin sayıkon uskwa aktin hüzvi am mihi khayla am qeni khayla ama veri bedeni qeni cezva am çor khayla ama veri bedeni çor cezva. Hik imana da hik gavurda qon lazimi. Yani insan de rik çulov khayla ada izva amalarını çulov burjeda yani pis burjeda çor amalar jeda vahadika ama insan rizni ziyan jeda. Naga insan de rik mihi kaskayta adı izva amalarni adı Çin'in nurjeda ham haktin halisan insan riz khir guda kaşıdı. Üç izni insan rizat ka khir hakatta.
hakti manadi gaf yazu peygamber din aleyhissalatu vesselam. Ve irik mihida insan irik mihida ilimni avuzva hadaz ihsan tasavvuf tariqat lhuzva. Ve habro peşekarar harak riqi qolaq xuzva. Evvel nivel peygamberar abulaqluq haktin ustazar şeyher alimar dünyada atana tasavvuftin tariqatin şeyher. Habur alimarniya, habur zahidarniya, habur abidarniya, viri saki Allah Teala di insan di qısan qazva xesetar, kırar amalar habrus xas yazu. Habur viri ikolakral amal izvadı. Din İslam din zorba alimri destek artir İmam Gazali di uçala Allah razı kura. İzzuddin ibn Abdussalama, İbn Hacer Haytami di, İmam Şa'rani di ve masabru viri de ha gafuni gala şerik ol izva. Ha mislihat çözgüzü. Harsa insan jwan rik mihi ovun patal jwan rik qini ovun patal hakti peşi kardin patal fenikonzu. Nagah insan de sa gil qoşta khayla masa hüzbit akhayla am doktorni patak hep fizu uçlat am gavur da vaç ik olaqtin. Fizwa hadwa sa mislihat qaçun patal. Ve hada hadaz sağarda haktim evvel sağ olguzvad Allah Teala imçirik Allah'tan konzvaç. Ancak ilim din sahiba doktor di adaz reh qalurz ve hik hasavol. Nagah adam qilet xata am sajede. Allah din kömek daldı elbette. Yani qilet xuskeyta. Allah di adaz kenvat asavol amjede. Nagah da qilet xuntiz am iskeyta adaz elbette ha savol nicegidaç. Riki azar arkayı vaxtumda pexil vol, gherez vol, düşman vol, imansuz vol, zayıf vol, iman di ve masabur. Peygamberla inih qezva pudla destek İslam di, ihsan di peşekarin patak fenek azva ve habur helbette murşidar, şeyher, ustadar yazva. Allah talde harsa musulman kastiz kısmet hura ya Rabbi Allah. Pexil vol, vadlaha şeylahına insan di viçika yarğan uqanzvadi am yazva pexil vol. Pexil vili insan sakunizni keligna sadal vilicigna apatala isandal mumkin pexil vili hisseral atana ha pexil vili hama mihiz hada rik qentünü kütahna ahir de çarat Allah hada mumkin sa viçin ömür puçida ömür helek vilal bedbaxt vilal gida haktin sa amala mumkin. Ya am dinla ilajda ya da haktin çöxi günah rikasad ida viç mihiz dinde aqudda ha haktin qolaqral gida. Hik çerik ela Allah'tan kandı, çerik ela tanık kandı çehmişe adam peygamber din sagada di mükü saxti mükü xalqi vol. Pexil vol sebep khana. Şeytan di adarike haktin fikrar toskan ve kelig ham üçün mükü stadal pexil jeskan ve kelig Allah Teala dizni ham gzaf kandı valla. Buba peygamber dizni adam peygamber dizni valla ham gzaf kanzva. Hadaz qulaviler, hadaz galaviler izva vaz izvaç, hadaz vaşe vaç. Aradal zazat ne Allah çiz şeytan de hadarike haktin gherez vol pexil vol tuna ve ham sebep khana ada sayqoz ekhiste khana üçün istkhaqana. İm dünya dibini al sadlaqini khana ve hadla qulu habrun qanluri nesil am sadla qanlu khana qabil luda istxa qabil luda adam peygamber din xsi üçün istxa abil helak havuna qana. Ve idla quluq pud rugudlaha de düşman vol gherez vol. Hamne şeytan de aradal gizva zat yazo. Mesela çaz sa insan de se pis qolaq iz kon çaz ziyan goz masa insan ziyan goz akvazva çaz çirkhana konzva a insan haçuru kardal gizva de şeytan yazva ve çina hada qılaz düşman vol onu konzva insan de qılaz. Çina düşman vol onu konzva şeytan de qılaz. Ham çi düşman ham khalisan. Ve Allah Teala dini çaz Kur'an dini qene için ayatını qeneni haqqalurizu. Hakikat oluzu ki halisan düşman yaz ve şeytan ve ham düşman yaz küne yak Allah Teala dizmet yukhana şeytan dizmet yukhjemerluzu. O masa ayatı qene oluzu ki ya adama ruhayar peygamber arkipatavra qurna zekez şeytan dizmet yukhjemer am ki düşman yalhana Allah Teala dizmet yukhuk ve ham küdüz raqalhana buyruq nima çernilhuz buyruq Allah Teala için Yasin suradin qene erid lahade rizqi qazanmışın. Çaz çiz va Allah Teala'nın arar kasadiyoz va raziq. Yani rizqi gozvade. I dünyada
халқун вақунши эрвири Аллах ти яратмишнуа ва хабруз хардаз ризқини кенва Аллах таъалади хатта көзванхана чи жеда инсон хеле аял хеле дидедин руфуна амаз адаз Аллах таъалади ризқи кенва хиқун ада сакитүнүк анзбат ишлемишнук анзбата лозу ки бес капт ятаунук анда ибадатаравунук анда қазал мишуниз бичин вақтава ибадатиз бичин вақтава лаха вақтун кпаравунук анда лахала себязибру лозу ки бес акхели заз фуни гуда за кпарис хейт заз нифу гуда хизандиз нифу гуда ам гзаф саватсуз гзаф актин ягал миш фикри херметлу бар ни хак фикрис хейтани а фикр дика туба ауна дюзриқ алхтун лазиме купуниз бичин вақтава ибадатиз бичин вақтава ва савақтундани купуни инсон ди ризқи диз хада дулана жақ диз қез гузватуш энгел вол изватуш анжақ ада мадни берекат кутозвад хадан адак лозва вол риваятра нагах и дунядал инсанри Аллах ди шукур гиз қинят вилел ичилелла ва чиликва девлетар ишлемишиз каната ва цара хулерва дунядал дар зва инсан гишин зва инсан дар зва инсан жедачир хақу мублах вол жеда инсанри шукур извач Аллах таъала ди гузвадал ва қинят вилел ди ишлемиш звач масади ка фикиртииз са инсандри ваҳши вилелди Аллах ди ганва саки девлетар хабур ишлемишсу я садақади ка фикиризвач я закати ка фикиризвач я гли ачухвол мердвол исламди қалурнувак олахар хабур инкариз хабур қилитхунтииз хакил арадал қизвак олахар язва қини қуз и дунядава и адалатсузвол инсандиз Аллах таъала қанни қудсят суткагану қанни қудсят саи қанқини хана Аллах таъала чаз қалурнува яляда вақт невазва хана Аллах таъала чаз тюнида вақт неганва я qatkida vaqt niganwa jwan khizan dıqgalaz mashghul ayalar terbiyelemishda vaqt nigan Allahida vaqt niganwa va ibadat xuda Allah taala har sevichi vaqtara vaqon kab için vaqtunda onu anzwa haburni qalurnu mesela sa isande za khizan khizwad lahana ya liadaç ya kab idaç ya terbiye gudaç ayal rez haq za ümür khudlahana khayt ambatuljiz khair амбатужиз адевичивчи зулумиз ик ола хлеқун олахана амак ола хар гадарзвада хабурни бичин хва визифер абонерик элалудны кандач хактин düşüşer timil toj gzafya insanlar dibba Allah tavaqtunda ayalri çuruk ola harni izva hatta veketir haktin bir baxtlar çebni baxtsuz izva çpi dide bu bayarni izvi qara izva va haktin zurba habra xarcharni qatsu пока хабра харчара qudna havçim çpi badi terbiyete ka vaqtunda habra zahmet qaçun va zahmet harna habra hak bad havay fizu çılhata harsa qolaqtiz biçi qayda avaz tartib avaz qolaqni qonzo vaqtarni avaz va ibadat Allah tiz qulluğun va vaqtarni qonzo yala da vaqtarni veri ek txuskayta am Allah taala di çaz qalurma qayda jazva Peygamberdi aleyhissalatu vesselam şu peygamberdi ümürdiz kelegen peygamberdi aleyhissalatu vesselam şu bavmalni avuna ama üçün kapti ad gadarnaçki verilani gzaf ibadetarni tuxana peygamberdi aleyhissalatu vesselam alverçi volni ona masa zahmet qolaxarni on hada va zurba alimrini haqiqalet xona sadni mağarada hakna suqnaçqon verdi ibadetarın şaz musulman dinde qalurnu hama ancaq Allah rikella allutti iskeyta va mejudla de Allah dik umut kutu İnsan evi hatta vaqtar jizu. İnsan evi hatalı küne fikirse fahmaya harsa insan evi hatalı ya Allah'lı huzdu. Ya Allah'lı huzdu. Hamişe vaz qanjda volcida tuş. Sa vaqtar jizu adi çitin vaqtarni jizu. Dar dahatma vaqtarni jizu. Evi hata vaqtarni jizu adi. İnsanlar ya ümür veri hamişe insan dik onda volcida tuş qolay bildi. Çitin vaqtarni haltsu adi. Hakkıyla kelik çun çi bu bariz. Çi bu bayar hektik evera qatna abru davedi darbilerini ehna davedla quluq keçitin sari kaşova sari çitevlerini ehna hasa vaqtunda abru Allah rikela aludnaç hamişe abru metse ki Allah xana izat ava devirde insan rikteri qer çok nuvatani din diriqa insanlar gzaf yarğa dindika Allah tka kiçedaz
виш ха инсон кеве хатмос кейте кеве акудда вичин рикелни Аллах чер хакти рикер гуда. Ва эгер хадаз ризқи диндар болават Аллах таала хадаз такода ризқи гуда. И ихтил тарвон хейла шақиқул балхи устастир и хатмул асама лаханихи шадхана гүхил ачухханада ва хақилана ча Аллах нуха. Qur'anik elnalan, Tavrat, İncil, Zabur, Allah taldırı Qur'na ippak kalamark elnalana. Una luzva ihtil tarlahana. Ha kitabırıq qalaz cüz qedak ngafar yazva. Una uç luzva ta ha kitabra ham qayzu ha çirval. Yani abruq qalaz viçirval aksituş. Haqon şadkana adarazi volgana viçi soxtadiz, viçi müriddiz, Xatimul Asamaz ve hamrazikana. Haqiqat Peygamberdi aleyhissalatu vesselam devirde ashabar qotkana xabar qonu ya ashabdi ya Resulullah lana zaz dünyada xeyr ve Allah uçet Allah lana samisliyat selana. Ve Peygamber de adazlanı ki ona iyi çalışmış vol zahmet kaçolun iyi dünyada hiqon vaxtunda bu inaljedada. Harsa insan de çide qadis gayteni, vişiz gayteni ömür Allah viniz insan de ömür arjizvatuş. Hik hatani insan riqizvad. Ahirat çaçiz o kütahçiz da ömür yazva, kütah tejeda ömür diz keligna, küne hadas keliga zahmet arhana qaçu. Ahirat di zahmet uçu. Kparti ataravun, ibadet taravun, insan res hayırgu, İslam dini kenvak ola xarabun. Ve i dünya din çalışmış ol, ancak juvaz i dünyada kol yok, yaşamışı da şartlar yaratmışım batol. Ya Rabbi Allah çun, dünya din zilletral, dünya din devletral qarutavuna, ahirat di şaz hamişalık devletar. Haniz gerek qızva, çağılaz yoldaş az fidaçı amalral qaru avra. Çaz habur gızaf isteklukana, habur qakana çin habral amali davul koy. Amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.